Yo Jr., Jerome Taruk, Jason San Luis and family, Weng Abaristo and family, Doris Sagad and family, Marvin and Tin Santos, Archie De Dios, Daryl Kyok, Camille Angelica Nuki, Maria Lourdes Batan, Consolacion San Pedro and family, Rizal San Pedro and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emeline and Takaw Inove, Danny Madrid Sr., Hiroshi Shinohara, Selvina Larioque, Jeff Dickey, Jennifer Lianzana, Leo Degardo, Philip Bautista, Aria Celeste Tolentino, Joy Ren Pacho, Miguel Victor Noel, Janet Fontanares Capeña, Pauline Kerr, Haylin Alfonso, Ricardo Elahio Jr., Jerome Taruk, Oli Cortez, Jed Galura, Joel de la Rosma, Resti Canlas, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ning banal ay espiritu king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At para king alang-anggang kapaynawan, daring kapatad tamong mayang labie, di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Marian Ocampo, Merla Mangalus, General Amado de Mata, Siriaco and Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Emiliano and Nieves Sablan, Jose, Trina, and Perla Yazon, Benedicto Tapia, Joaquin Christopher Balbido, Wilma Hirao, Felicidad Reyes, Consorcia Danganan, Gregoria Dalogdog, Armando Acuña, Natalia Turla, Joaquina Lumanlan, Erico Lumanlan, Robert Yap, Nicolas and Josefa Yutok, Rodolfo Kiambao, Herminio Reyes, Nicolas Tayag, Walter Autencio, Levi and Marcelita Robledo, Alice Franco, Roberto Reyes, Ruben Ponce, Cesar Santos, Leo Bihildo and Juliana Sibal, Wilfredo Maglaki, Pio Tardesilia, Ardiana and Florencio Ama Mampang, Ricardo and Antonio Ama Mampang, Brigido and Rita Manyala, Norberto and Laura Balingit, Rogelio and Lucina, Arturo and Fe, Mariano and Merlita, Cesar Samson, Maria Clarissa Samson, Maria Moralidad, Seferino and Rustico Estrabillo, Petra and Claro Almario, Rufino and Oliva Estrabillo, Remio Sr. and Victoriana Rosimo, Luciano and Juliana Quizon, Roberto Reyes, Ruben Ponce, Cesar Santos, Ramilo, Maximo, Rosenda, Luis Dizon, Rosita, Annabel, Ryan John Edwin, Renato Carreon, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. Makanyan mo naman.
Iabiatala po para king kaligtasan ning balang metong kikatamu laban king COVID-19. Para king kaligtasan din kikatamong eganaganang frontliners. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong miturang kaniting pandemya. Siklawad tamo po para kay Horacio Imperata. Inlagyo ng igpampo ng anak po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Amin ang milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adon mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19 na migdalang dakal na kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakal na tao. Adon mingini kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat may kaya kami ing makaulo mong gamat ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at met. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling din sarili ro, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila ret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo ret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauling masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon, tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Ilagyo ng ipampo ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginutang Hesu Kristo, ing lugod ng Diyos at ing pamakiagom ng banal ay Espiritu, manatiliya ke kayo. Bilang pamagsadyata mo karating banal misteryo, ganakantalat sisyanding kay katamong kasalanan, abe-abe tamong mipapanalangin, at adwan tamo'y kapatawaran ng Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mi ayalawang kakulangan. Mi kasala ko, mi kasala ko, mi kasala kong bina. Ulanita, ipanigapo ko kang Santa Maria, kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang po santo, at kay kayo kapatad, igipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katas sana king biyaya lang hanggang.
Panalangin tamo. Oy, paming mayupaya, biryan mo nga kilalarakan. Kapamilataning pamanaral, dingnuan mong apostol Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan ding karelang panalangin. Malugod mo sanang ipagkalubking kekang iglesia. Ingalang patana da panyulong ating pangarakal ding taong sasalpantaya keka. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Hesu Kristo, nga anak mo. Ama bibiyet magari kambemwat ning Espiritu Santo. Metong muking panga Diyos, manggaman king alangangga. Makirandam tama po, ingamano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. E kayo dayuan, o taong ibat, king aliwang balen, nune kabalenda ko, ring pinili ning Diyos, at kabilang kayo, king pamilyana. Mitalakad kayo naman, baborang pundasyon, ding apostol at ding propeta, ing batong pamuntok, yapin i Kristo mismo. At king kapamilatana, miyugne-ugne, ing dake ning edipisyo, at maging templo yang banal. Uli na amurin ning kekong pangayagum keya, ikayuman kambeda ring aliwa, maging metong kong tuknanga ning Diyos, king kapamilataning banal a Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pakiabalan tayo po ring koro para king daditamong pakibat. Ing pamamagitara, kakablas ka ring sepo ninyato. Papasyak ning banwang maleparan, indangalan ning Diyos. Pakilala ng sikluban, ingkeyang depatan. Ingaldo, babalita na iti, kintutok ingaldo. Ating bengi, pabalo na, king benging katukina. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela. Makanyan paman, king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensayra. Talakad tapungin, iban parangalaning maya pabalita at ikantaying Alleluia. Pamamasang ibat, king libro ng Judas.
Hibat ya'y ting sulat kang Judas, ing talasuyo ng Heso Kristo at kapatad ng Santiago. Mi paralaya karing sablang inaus na ning Diyos, ding mabibiyek king lugod na ning Diyos igpa at king saup ng Heso Kristo. Manano na sanang ing maglapo lunos, kapayapan at lugod, miyabiyeke kayo. Pakamalan kong kakaluguran. Magkapilit kong daptan ngang nangagyuko, ban makasulat ke kayo, tungkol king kaligtasan, aatyu ke katamo. Kaniting penandit, panandaman ko, king tuneping kailangan, ing sulatanan da kayo, ban pasiknangan ko, ing ke kayong pamakilaban, para king kasal pantayanan, abisan mo miyabye, karing pinili na ning Diyos. Uling ating mapilan, maya pataw, ding lihim, milog, ing katipunan tamo, at babaligtad da ing turo, tungkol king grasya na ning katamong Diyos, ban matuliranan da, ing mayap dang dapat, at tatanggihan de Yeso Kristo, ing bukod mong maestro at ginutamo. Misulat katapang minunang panahon, ing parusa adugpa kareting mayap ataw. Honeng ikayo, kakaluguran ko, tandanan yu ing amanong sinabi rake kayo, ding apostol na ning ginutamong Yeso Kristo, king milabas sa panahon. Uling sinabi da ke kayo, king katatawlya na panahon, luntola, ding maninsulto ke kayo, amabibye ketang mayap dang kapagnasan. Ila deti, ring taong panibatanan ning pamikakawani-kawani. Ing mayap akapagnasan, iya ing mumutos karela, at aliwa ing espiritu. Honeng ikayo, patibayan niyo ing kayong sarili, king banal yung kasalpantayanan. Manalangin kayo king upaya na ning banal na espiritu. Manatili kayo king lugod na ning Diyos, kabang panayan niya ing ginutamong Yesu Kristo. Ban king lunos na, di na kayong biye alang angga. Bakit kayong lunos, karing ating duda? Hiligtas yula ding aniwa at ilako king api. At karing aniwa, bakit kayong lunos ating kaingatan? Pikasaman yu pati na ing imalandang midinatan, king emayap ng nasa ning laman. Ngeni itang makiupayang makasaw ke kayo, ban kayo mitakid, at ayarap na kayong alang kapintasan, at ating tula, king ligaya na, king bukod mong Diyos at talapagligtas tamo, kapamilatan ng Yesu Kristo, ake katamong ginong, kaya ing ligaya, dangalan, upaya, at pamanyakop, manibat king minunang panahon, ngeni, at king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Palakatapon mo, libang parangalan, umaya ka tayo. Itangan po, pupurian da ka, O Diyos, kikilalanan da ka anting ginuming, ing maligayang grupo ring kaya kang apostol, para kalanda ka.
Ing ginumanatili ke kayo. Pamamasaking maya pabalita at pangkang San Lucas. King panahon na ita, minuketya Jesus, king meto nga bundok, bang manalangin. Karinya may natili kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus na lading alagad na. May miliyang labing adwa kareti at inaus na lang apostol. I Simon, ape malagwana namang Pedro. I Andres, akapatid na. I Santiago at I Juan. I Felipe at Bartolome, I Mateo at I Tomas, I Santiago ay anak ng Alfeo at I Simon, sandang patriota. Judas ay anak ng Santiago at Judas Iscariote, ing migtaksil. Ing maya pabalita ning Ginoo. Alang duda po, yung kay katamong patulunan, pagmasusyan yan although liwa mo po yung magfiesta, duwalang parati rin. No? Miyabela, kayong kalendaryo ng kay katamong kalendaryo, liturhiko, ilang adwang ng Apostol Simon, the Zealot, ampo yung Apostol San Judas. Pero di kilan tayo po ko mo, yung patron tamo, San Judas Tadeo. Bantugya at balo tamong ampune, ing kayawsan kang San Judas Tadeo, the patron of hopeless cases. Yak po po tang sasabihan day tam papakaili ko kasi nung pailalam ka kayong patulunan ng akong mamiru kayong kapusungan nung pailalam ko kayong patulunan ng Santo Judas, kailangan kong tanggapan, hopeless ko naman, no? Nandun pong tinipak ke, sega ng kulari, dahil dating kapanalig na ikikoreng, EMDC, kong Freddy Barra, rin rin kalupa kong hopeless nga ako. Kasi, but is there anything wrong with being hopeless? Nung hopeless ka mo, talagang something is wrong. But nung metong kang manintun kang sumaw ka in your hopelessness, and that is something beautiful. You don't allow yourself to wallow in hopelessness. Pero, makanyan man po, balikan tamo, makanano yung bayo yung maging hope or patron of hopeless cases is San Judas, which came only out after po ng experiences of tradition. Kasi, detang may magdebusyon kaya, then in the past, no, at dakal lang instances sa kareta, part of our tradition, lintoya ping patulunan daring hopeless cases. Ating kwento, ating panalangin, how he came to be known as the patron for these hopeless cases. Pero mas buri kong balikan itang nanuya talaga pa mo, minuna is San Judas Tadeo before he became the patron for people like us, hopeless that we are. First and foremost is San Judas, kalupaning din damyo king Ebanghelyo. He was an apostle. And let us not forget that. In libro na po ng Efeso, in the book, in the letter, the epistle to the Ephesians, binasa tamo mo naman, pero iyangat tayo. Kaya chapter 4, in this same letter of St. Paul, ing susulat na po San Pablo, sasabianan ng makanano ing Diyos, sinesene.
ing kayang Santa Iglesia. No makanano na yung inumpisan sinese kay ba ng menek banwa o yang pa man minta banwa yung Ginong Jesus. Nga na, and God appointed within the church apostles, prophets, and evangelizers. And He also appointed pastors and miracle workers. Nga na. So, dahil na ning pamanese na ning Diyos, ing pamaglingap na king kayang Santa Iglesia, ing mitulduyang apostol, ding kayang tiburan. And many others. Among the apostles, there were also evangelizers, ding manaral, and there were also the prophets, then tuturo, and there were also the miracle workers. So, miyayaliwang galal o miyayaliwang karisma, ing pinyese na ning Diyos, at panyese na at pamaningat na ning apong Ginoo, king kayang Santa Iglesia. Pero ring mumuna ng dininan obrang talayingat, ilapin ding apostol. And we might ask, how did in particular our Saint Jude Thaddeus exercise that function as an apostle? Imbalo tamo mo po kang sanudas po talano po talalawin tayo last supper, ne? Pagkamalan pa itang metong Judas sa magdalasukot. But he was also there. Apart from the picture that we have of Saint Jude Thaddeus, this is all part of the traditional iconography. But our question is, makanano neng sinese? Now, what do we know really about Saint Jude in his work as an apostle? The sacred scriptures po is quite limited. Ing banal na kasulatan na laing masyado sa sabihan tungkol kang San Judas. Except sabihan niya lagyo, antimoy din damdamong at nga na, Judas ay anak ng Santiago. Kay ba't dugo katukin pa itang kalagyo na, ing Judas Iscarioting migtaksel. Nga na. That's all about that we know. However, atin niya pong metong aparalan agyawa ay San Judas that itamong deboto na should also be aware of. He wrote a letter. Sinulat niya ing Epistle of St. Jude. Go back to your catechism po. Patang kauli yo, lawin niya yung kagong Biblia, nung malamba yun ang ibubuklat, lawin niya yung ketang tauli, detang ausandang minor letters, the Epistle of St. Jude. And try to read it. Akit siya ka rin, bakit mayayawos siyang apostol is San Judas. And eko po pa'y siralog kasi it's only one chapter. At yaking kakuyad, I think mga 30 verses siya mo ito. Pero lawin nyo naning pake ng San Judas. And this is what he did. He sought to protect the church from false beliefs. Ing tema na po ning kayang sulat nga na, mingat kayo nga na, and in a very beautiful fashion, he said something like, miluban niya nga na yung Santa Iglesia, karing miyayalawang bining matsura, at maglili king katutuan kay kayo. And precisely, that is the work of the apostle. The reason why God, in the letter to the Ephesians, according to St. Paul, why he appointed apostles, evangelizers, prophets, miracle workers, all of these gifts is to keep the church intact and well protected. Para sesen na yung pamisan metong, ning metong a komunidad. Bang kanita sesen na yung pamisan metong, ang pamiyuyugnayan ning Santa Iglesia, mibabait pa mo kanita, ang ganang yan iking kasalukuyan. And that is the very purpose why St. Paul or St. Jude wrote that letter. Akit siya po at ning kabangis magsalita ka rin ni San Judas. Bibiro nga na, Satanas nga na. Metong ya karing lulub king Santa Iglesia, bang gulwan ing kawan na pigkatiwala na ning ginuke kami. Mingat kayo nga na, at mibiyebye kayong parati king pamanalangin, ampong king pamanigapu, arapan na ning Diyos. Sesenyo nga na, ingke kayong lugod kaya, ban masese mo naman, ing lugod yu king metong at metong. Be ye protected from the desires of the evil one. Uling nga na, lulublaring maestro,
ding miyayalo ang talaturo, ayalang paking buringgawan, nune ing sirane ing iglesia, at sirana ing pamisasan netong yo. There is the function of Saint Jude, our apostle. Bayo tamo po, which is beautiful, potang Ginoo, lalapit kami po kang San Judas, hopeless ko pakiramdam. But let us be aware, his first duty to you and to me is to lead us in prayer as a patron, anyawsan tayang patulunan, to keep us always our eyes fixed, not on him, but on our Lord and Savior Jesus Christ. That's the function of the apostle. Kasangkapan ng Diyos. Niya po niyang misan, agyan siguro, ining dindam kong sinabi, naman po sa sariyan nitang, kung kabaldugan nitang amanwalang, ay manalangin kayo po kasi St. Jude nga na, he ain't hope of the hopeless. No, he is not. Mimuaya kayo kay San Judas, itong inahos meng, you are the hope of the hopeless. Pukpuka na kapag itang basto na. Sabihan na kayo ka, sagli mo. No, diwaya ako. Tuturura kayo mo, nung ninin talagang tuneng kapanayan, gusto nga kayong kapanayan. Mangari kayo ka na ako, kalawat kayo talan king Diyos. And that is my job as an apostle. I will plead for you, I will help you, I will inspire you, and I will help you be protected. And how do I do that? By teaching you, cling on to the crucified Lord who died for you so that you may have life. In the same way po, potang manyese tamong pamilya, manyese kong community. Ikit ko kayong tema yung kening ka fiesta ng Poreng Novenario, na a community nga na, bingi iya pa itang synodality ng kasalukuyan na Papa. Before that, miwas kayo nga ng San Pablo, ng San Judas. Keep yourselves always united in prayer. Prayer to the Holy Spirit. At iya po yung apostol, binggit na pa San Miguel Arcangel. Saint Michael the Archangel nga na. He was the one who battled against the evil one. May he protect you. Go, basa niya po yung sulat ng San Judas. It's a beautiful letter. It's a very short one, but you will understand how he was. Tahimik yaking banal kasulatan ng kahinhin, pero mabagsik yat mabangis kim pamangamano, istong impisa sabihan ing malian pong ehusto at makatuliran ayaral. And to the point, even to advise the early Christians, remember the battle that Saint Michael, the Archangel, waged against Satan. Yan pong kasalukuyan in Santa Iglesia, mga parakaya. We all know that. Dakalya kalaban ng Santa Iglesia. Mukeng kilwal, nunegyang king kilub, seeking to destroy the church. And the best way to destroy the church is tong mangalat kang eustong kapaniwalan kilub. The doctrinal ones. Balo yu po istong den doktrina tamo ilang mga paraka o ilang mga paboren. Gone are we also as a community. As faithful Catholics, we have to do that. Defend ourselves by keeping close in prayer to Jesus and only listening to the voice, the real teaching voice of the church. Istong balo tamong eusto, tamo tutukyan. Ing tukyan mo nga ng San Judas, ing siwala na ning mga buske ka. For I'm sure, St. Jude's way of teaching us to be hopeful is to fully have faith and trust in the teachings that they themselves handed to us as apostles, but which they received from our Lord Himself. Sana po ining kay katamong pamaglapit kang San Judas ngayon, we'll think about that, no? St. Jude in the first place is here to protect you, your parish, to keep you united, so that nobody subscribe to false teachings, so that he will make sure also, through the prayers of St. Michael, whom he mentioned in his letter,
we will be kept safe from the stain of corruption of false teachings within the church. Nga po, sana ngayon pong kikatamong misa ngayon. Remember to pray for us. Lalo na kaming kay kompari, kaming kay kompastol, para ka nga mong pit, no? Kay kong kura paroko, para kay kikatamong arsobispo, para king Santo Papa. Uling din, agyang at sula, yung kaming mamuntukan, we are also not spared from the temptation of false teachings. If we do not engage ourselves in prayer and in constant union with Christ, keep us. Bangkanita po, kayo manang malili. Gusto kaming melili, kaming menaral, gusto ang pong mali. Aro, Diyos ko, mukha rin tamong miras. No? Pray for us to St. Jude. Ask Him, protect your church, O Lord, O Blessed Apostle, protect us, your people, and keep safe also your successors, your bishops, the pastors, and ministers of the church. Amen. Talakad tayo. Pasyag talang yan rin kay katamong panalangin at din kay katamong kapagnasan. At ilapit tala at idungot kingaray ang harapan, adwan ing kasopan at pamanalangin ng kikatang patulunan isan Judas Tadea. Karing balang panalangin, nga tamong sumabi, Ginoo, kapamilatan ding panalangin ng San Judas Tadeo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, kapamilatan ding panalangin ng San Judas Tadeo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia at dingketi mamuntukan, Ipapa Francisco, Arsobispo Florentino G. Lavarias, Arsobispo Emerito Pasiano B. Aniceto, Among Pete Valencia, akikatamong kura paroko, at ding sablang pari, lalong-lalo na ding sinuyo king kikatamong parokya, maging matataglasan ng talapaglualo ning lugod ng Kristo at ning kasalpantayanan, nga tamong manalangin. Ginoo, kapamilatan ding panalangin ng San Judas Tadeo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ning gobyerno at sibiko, parati dasanang gaganakan, king intapat a pamanungkulan, metong yang katungkulang moral, manatili lasanang maging tapat at mapakumbabang talapanimuna karing taong karelang susaywan, nga tamong manalangin. Ginoo, kapamilatan ding panalangin ng San Judas Tadeo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring daralan, niyayaliwang pamangailangan, maging king espiritual, physical, emosyonal, o material a pamangailangan, lalong-lalo na king kikatamong parokya. Manano na sanang tagkilano ning Ginoo at dinan sikanan, layon tayranala agpang kingkeyang dibinong kaburian, nga tamong manalangin. Ginoo, kapamilatan ding panalangin ng San Judas Tadeo, pakiramdaman mo kami. Para king kikatamong komunidad at balayan ng San Judas Tadeo, dinyayaliwang kasuyuan, organisasyon, talapagobra at talasaw, manano na sanang mipagkaluban lang pamibayo at mipasignangan la, king karelang penga kong kasuyuan, katnuan ing pamangailangan, lalong-lalo na karing kayanakan, ding pakakalulu, ding masakit, ding mayayalipusta at madadakurak a katuliran. Ban kanita, mibiebeta mo, kingamano ning Ginoo, at king pamaging pialimbawanan, king pamisaan metong, king komunidad, nga tamong manalangin. Ginoo, king kapamilatan ding panalangin ng San Judas Tadeo, Para ka rin kaya katamong kamag-anak at nakaluguran, amanin muna ng pepaynawa kaya katamo, king kapayapaan ng Kristo, magtamasala sana, king bunga ning biye alanganga, nga tamong manalangin.
Ginoo, king kapamilatan din panalangin ng San Judas Tadeo, pakiramdaman mo kami. King katahimikan, advanta mo po ngeni, ing sarili tang kapagnasan. Mayupayang impa, tanggapan mo nga duwang gamat, din kay kaming kayadwanan at panwanan mula. Papanatilyan mo kaming magparati, king kay kang lugod at lingap, adwan mi nga niti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo ngeni, kapatad, bandet, ing katang daon, magilang kalugod-lugod, king Diyos ipang mayupaya. Tanggapan san Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala, at ing mabilog ng Santa Iglesia. Ko'y paming miglalang balang banwa gaganakan ming ligaya, ring kay kang nuanay Apostol Simon at Judas, tanggapan mo rin ing kekengayin, at isadya mo kay sanang magmasusi kareting banala misteryo. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ingino manatiliya ke kayo. Iyat nayo ring pusoyo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunay ping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ipa Diyos, king alanganggat lubos mayupaya. Ika'y ngalanganggang pastula parating mamantabe, at lilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gewa mong pastol ning kawan, ban makiraki king obra ning kekang anak. At ibat ka rin king kabilyanda, karin banwa, antabayanan da ke pangening kasalukuyan. Ulinita kambedaring sablang koro ding anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabeng alang tuknang, babiye kapuryan kekang yening aming ang kakanta. Banal mingi pa, karapat dapat na kang puryan ng metoyato, lingking kapamila taning kay kanganak kay Hesu Kristo ang ginumi, at king kayo payanan ng Espiritu Santo, dininan mong biyet kabanalan ng sabla. Alakang tuknang mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalpog na, ing metong at dalise daon, miyampang ya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipagamuha mong mingeni, pabanalan mo la king Espiritu mo, datingayin na daralami at darawon keka, ban maging katawan at dayano ning kay kang anak, i Hesu Kristong ginumi, aminutos kay kaming pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso ne at binyene karing kayang disipulo at ngana.
Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiya ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan, kinuwaning kalis, pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ding kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan ming kamatayanan, ng kay kangana kami nga buske kami. Ang kayang maligayang pamanyubling mebye ating pamaitas na banwa. Kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Inyadarawon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan mi ngayayin ng kay kang Santa Iglesia, at lawan ming mi daon king sarili na. Pauli na ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalamugi kaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong karing hanggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pinampanimanman din kay kang santo. Muna kambe ng Maria, kapilanman birhen na induning Diyos, kambe ni ring nuwa na apostol, at maligayang martires, kambe ng Sanudas Tadeo, ake katamong patulunan ating sablang santo. Pauli ni pamamilat anda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat kingarapan mo. Ikpa, iti sana ngayon ning pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kekang talasuyo i Papa Francisco, ing kaming Arsobispo i Florentino, ating sablang obispo at pari, lalong-lalo na kaya kaming kura paroko, iamong pit, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Igpa, pakiramdaman mong mit mong pakalulo ing panalangin naniting pamilyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan dig sabla mong anak, nulaman makasawot. Ganakan mula naman din kapatid may mayangon na biye ating sablang kay kami matulat, may muna kay tiking yato. Malugon mo sanang tanggapan king kay kang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King
king kapamilatan ng Kristo, ginumi at kinguli na pagkalugmo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ing Ginoong Jesus, tiro nakatamong manalangin king Dios anting kay katamong ipa, nyangin ni abe-abe nga tamong ang manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok at malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Baan king kasawpanan king kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king nanumang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alang-angga. O Ginoong Hesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alangangga. Ing kapayapaan ng Ginoo manatiliya ke kayo. Ipapamansag kayo ngayon iking tandaning kapayapaan.
Yoing kordero ng Diyos, yoing milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamongan niya ning tanggap kaya kaniting banal apamakinabang. Ginoo, matangpang tanggap keka, dapat iyakas may amano mo, at pumayap na ako.
Napuret ako nga liwa. To all of you, dear lay, faithful, and devotees of St. Jude Tadeus, we have a fiesta second collection today for the Mother of Good Counsel Seminary as the beneficiary. Ang timurin po, burimi lang pasalamatan on behalf of our parish priest, Among Valencia. We would like to thank the sponsors of this Mass, Engineer and Mrs. Henry Tenco and family, Mr. and Mrs. Geronimo Reyes and family, and the Kapampangan Choir for providing the liturgical songs. And last but not the least, Reverend Monsignor Eugenio G. Reyes and Father Reverend Alfred David for celebrating the Eucharist with us. Let us give them a big round of applause. Dakal punda kala salamat. Talakad po. Manalangin tamo. O ipaming malugod, inging Espiritu mo manalangin kami, ing sakramentong tinggap mingini, papanatilya na sa aking malugod mong pamaningan, kabang parangalan ming kamatayan di San Simon at si San Judas Tadeo, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Among Alfred po po kilala. Iya po yung kura paroko na ng Santo Tomas Apostol, balen ng Santo Tomas na iba. Ingino manatiliya ke kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa maypayang tutu, ingiba, inganak, ating Espiritu Santo. Ing sakripisyo ning misa midawon umekongan king kapayapan. Salamat king Diyos. Eko pa tumama ko ating mamyela pong laro ng St. Jude Tadeus.